السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إمام الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Twebaza Allah w'ekitiibwa kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi ja'ana bilhuda wa dini lhaqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha alkafirun. Yabeera nga tujja n'eddiini ey'amazima n'obulungamu buno bwe tuliko bwa Quran. Tusaba Allah tabaraka ta'ala atuwangaze ebbanga lyonna nga tuli basiraamu. Ate tumusaba Allah atukotujjulula nga tuli abaddu basiimye nga tuli bakkiriza. Allahumma amin. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa ogwa Yasaruna. Twagala buli muntu at least waali mu ofiisi ye ayige okusoma Quran ey'ekitiibwa. Naam. Kakati twakomye wano tugenda tandikira wano biidhinihi tabaraka wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Haqqan 'alal muhsinin. Haqqan lwaki tugamba nti haqqan netolesa tanwini eno? Tukimanyi nti ennyukuta eno eya ain emu ku nnyukuta ezitukkiriza okwolesa tanwini eno, emu ku nnyukuta za idhiharu. Naam, mu mateeka g'abasomi ba Quran agayitibwa tajwidu mulimu omusomo gamba nti ahkamu nuuni asakinatu wa tanwinu. Ennamula ya nuuni ya sukuni ne tanwin twagisomako wano, era bw'oscrollinga ojasanga emisomo gyonna okuva ku idhiharu mpaka ku ikhfa'u. Byonna ikhfa'u shafawi, idgham bi ghunna, bi ghairi ghunna, iqlabu, byonna twabisoma wano. So just scrollinga ojja bisanga biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Naam. So tuyina haqqan 'alal muhsinin. وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر جوكا رأي بانتونغا مغاريوشي كسرة فر لي وإلا تغفر وإلا تغفر لي وترحمني قد قد من عسل مصفى من عسل من عسل مصفى من عسل مصفى قد واتبع هواه فتردى واتبع هواه فتردى واتبع هواه فتردى. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. 0784 16 5480 0703 574535. ayagala yenna okutuyambako omusomo guno okubanga kugenda mu maaso oyita kwezi essimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.